Međutim, evidentno je dakle, da svi statistički podaci pokazuju da mi u zadnjih 10 ili 20 godina da se bilježi enormno veliki porast učestalosti teških bolesti kod djece u smislu nekakvih autoimunih bolesti, u smislu nekakvih neuroloških bolesti, alergijskih bolesti i tako dalje. Mislim da stvarno bi se treba probuditi alarm i i inzistirati na odgovorima na pitanje zašto se to događa. Evo. Vi ste vidjeli u sad ovoj korona krizi koliko je jaka cenzura i koliko je pristup drugom mišljenju gotovo nemoguć. Zato što se radi o jednoj svojevrsnoj manipulaciji. Dakle, u kampanjama cijepljenja i jako dobro tu možemo povući paralelu sa ovom kampanjom, odnosno situacijom u korona krizi, dakle kada se ljudima budi panika i strah. Kad su ljudi u panici i strahu, onda se ljudima oduzima moment racionalnog razmišljanja. Onda možete ih oblikovati kao plastelin kako hoćete. I kad vam je važno naglasiti uspješnost cijepljenja, onda ćete napraviti jednu statističku manipulaciju, odnosno manipulaciju podacima. Nažalost, mislim da nam cjepivo nije najgore što će se desiti, jer smo najgore već doživjeli. Kažem vam, to je da smo podlegli strahu i da smo podlegli manipulaciji da je zagrljaj i da je ljubav i da je kontakt sa drugim ljudskim bićem, da je ugroza. Zato je jako važno, ljudima dati informacije, ljudima ponuditi mogućnost da razmijene iskustvo i da razmijene informacije i da ne donose odluke u stanju straha i panike, nego da sjednu, da odvažu, da svako za sebe procijeni rizik. Ja realno kad gledam, ja mislim da će se veliki dio ovog stanja svijesti zadržati. U kojem obliku mjere će biti, to ne znam, ali će ostati, nažalost, to stanje svijesti da je čovjek ugroza i da će se uvijek moći izmanipulirati ovoga. Evidentno je, kao što sam rekla, da COVID nije toliko javni zdravstveni problem. Da se države brinu za svoje stanovnike, kao što tvrde da se brinu za javno zdravlje, države bi se onda prema njima ponašale kao prema nekome do kome vam je stalo. Dakle, vi nećete svoje dijete svakodnevno izvještavati svakih sat vremena sa bombastičnom muzikom o opasnosti, nekoj koja je za dijete nekakva apstraktna, ponudit ćete mu utjehu, potaknut ćete ga da se osnaži, dakle, nećete ga zatvoriti, pružit ćete mu utjehu, nekakvu ljubav. Tako isto bi trebale napraviti, naravno u okvirima koji su prikladni, i države prema svojim građanima, da je njima stalo do zdravlja građana. Imamo sad cijelu jednu društvenu skupinu tih antivaksera, ne? Mm-hmm. Jeste li vi antivakser? Hoćete li svi cijepiti? Ja iskreno ne znam šta neko misli kad kaže antivakser. Puno mi ljudi to pitalo. Meni vam to osobno zvuči kao nekakva uvredljiva etiketa. Dakle, to je kao kad hoćete nekoga diskreditirati odmah na početku, pa mu kažete, ne znam, on je komunjara, on je niger, on je antivakser, i onda sve što netko taj kaže nakon toga postaje manje važno. Ta etiketa je, nažalost, nastala iz jednog jako površnog znanja o samoj temi, iz niza predrasuda, iz nekakvih mišljenja koje jednostavno nisu bazirana na nekakvim činjenicama. Često puta se zapravo u toj etiketi nalazi zla namjera. Zla namjera najčešće u mojim dosadašnjim iskustvima se koristi u propagandne svrhe. Dakle, kada predstavnici institucija ne žele razgovarati o ovim temama o kojima ja govorim, i to je onda ne ja, nego osoba koja se nazove takvom etiketom, jednostavno nije u poziciji da ono što se kaže da pobudi zanimanje u smislu neke ozbiljnosti, jer ste vi etiketirani. Vi kad ste etiketirani niste u poziciji ravnopravno razgovarati. Međutim, o čemu se tu radi? Ja doista mislim da ne postoje, da je velika većina ljudi koji se tako maliciozno naziva antivakserima, to su jednostavno ljudi koji nisu oni a priori protiv nečega ili za nešto. To su ljudi koji su uglavnom na težak način osvijestili svoju obavezu da poduzimaju sve radnje koje su u interesu primarno zaštite svoje djece. I jednostavno se samo radi o tome.